Patumi BJP तुम जसमेत फेरांके तुम माते प्रेस कॉन्फ्रेंस के दोहत फेरांके तुम कारजुदुन 244A of the Indian Constitution माते autonomous state labang so long standing demand माते आजिरदिन फ्लुइपेन इले तुम कारबी लापेन इंगलोंग आरा तुम हिनिया डिस्ट्रिक्ट लाके जसमेत कारबी आंगलोंग लापेन दिमासाव अपरांग के नॉर्थ कचर हिल्स पुनो alang tum kar iya puthak arjudun lu lapen labang so kar judun penapot BJP leaders tum kata MP dolo lapen Delhi pen anase toidon representative tum da dolo lapen minister da dolo da nasi alang tum han kar juo tengpen herangke tum kar juo tengpen alang tum bang hak teder amasi press conference bang pijut kok nasi lasote yang mulutang de BJP tum ke hempre ka